Sabar. Mana nih, kok belum live? Oh, udah live. Udah live ya. Oke, aku share ininya dulu. Oke. Sebentar ya. Oke, dah. Oke, langsung saja deh mulai ya. Campaign terakhir tuh sampai mana ya? Terakhir itu Operation Cobra Stronghold. Berarti kita July 26th. We're holed up in a farmhouse outside. Okay. I close my eyes thinking of Hazel, but end up having a dream again. Juli 26 Juli 1944. Ini kita tamatin di live stream aja lah ya. Difficulty regular. Udah ada dua yang like. Siapa nih? Siapa yang like? Good now. Get some rest. No. I have to show Pearson I'm ready. I don't care what he says. You ain't got nothing to prove. Yeah, one time. It's the only way to earn respect. Understand that? Believe me, a man has to fight his own battles. But respect don't mean a lot if you get yourself killed. Just glad you got my back. Besides, good old St. Michael's watching over us, so we got nothing to worry about. Didn't realize you guys believed in that stuff. I'll take all the help I can get. So are you gonna tell me about that dream, or what? Wolves had been killing our cattle. Me and my older brother Paul were hunting them when we got cornered. I'm trying! Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, akhirnya ada yang nonton. Ada yang mampir juga ke sini. I'm sorry, Paul. Listen good, kid. It's only natural to be scared. Kita tamatin di sini aja lah ya. Males aku bikin kontennya. We need to head home, baby brother. Ngeditnya itu loh. From that day on, I swore I'd never let Paul down again. But now it's not just him I gotta live up to. It's Pearson. Masa lalu dia tuh. Oke. Turner will lead the maneuver element into the square. Our job is to lay down suppressive fire from that church. Any questions? Good. I have a question. Save him up, Styles. You win a gold star. Let's go. I think I'm his favorite. Holy shit! I need cover. Ya? Ya, orang lagi yang live masa. Iya. Tuh. Mau di mana? Udah lah, nggak usah lah.
Ya, ya, ya udah. Senjata kita. Oke, itu rame. Aduh, tuh nggak pakai SMG lagi. Kenapa kak? Enggak itu lihat. Itu mau nyalain AC. First aid pencet apa ya? Oh, aku sampai lupa. Ini. Minta. Oke. Ini ya. Lempar buat air strike. Makan tuh. Ini siapa lagi? Astaga. Apa aku pakai pistol ya? Aduh, first aid. Ternyata bener apa? Oke. Santai. Sabar. Kita maju. Untuk first aid. Rame. Astagfirullah, kena apa itu? Terlalu cepet. Oh, granat, Pak. Sampai kapan nih? Nggak tahu deh. Udah capek. Kita push. Nice, ada ini. Ada kar. M1, nice. Ada grenade launcher. Nice. Makan nih grenade launcher. Enggak usah. M1 nih enak banget. Oke, sabar, santai. Namatin sekarang, kalau bisa tamat kenapa enggak? Tapi masih jauh sih kayaknya sih. Mungkin 2 kali live stream lagi atau sekali live stream lagi. Heal dulu. Nice. Headshot. Masuk. Down. Aduh, nggak mati dong dia dong. Itu kenapa dilewatin, kocak. Udah lama jadi kaku lagi main kan. Oh, mereka mundur. Dari atas. Tembak dari atas. Aduh, apa itu? Aduh, kenapa turun coba? Ini. Bawa kemana? Sini. Bawa ke sini. Aduh. Awas. Itu di sini. Lah, kok nggak mau? Oke. Nice. Machine gun-nya, nice. First aid. Nice. Ada yang pakai lagi machine gun-nya. Namatin sekarang bisa kali ya, sniper gitu. Gak ada sniper. Oke, pakai MG kita, pakai MG. Pakai turret. Aduh, apa itu? Bareta. Belum ada bareta. Kenapa itu? Jangan sampai overhit. Ya ampun, dipakai apa itu? Pakai bazooka apa? Itu astaga, orang niat banget tuh.
Mati. Ganti senjata. Nice. Oke, one hit ya. Kalau aduh, udah granat. Masuk. Cepetan. Oh, maksudku apa itu? Maksudmu apa? Aduh, overheat ada. Oke, basokannya mati. Bingung aku loh bacanya. Mana nih dia? Nggak ada lagi kan? Udah kelar. Ketawa loh dia. Udah bang. Turun. Kar juga enak sih sebenarnya. Cuma yang nggak enak tuh kalau harus one shot gitu loh. Friend in need. Dapat achievement tuh aku tuh. Ya oke. Sepi banget nih. Aduh, sepi banget. Kok feelingku nggak enak. Got one. Aduh, aimku. Down 2. Down 3. Sniper nih, Kar nih. Kar no scope. Red dot. Aduh. Mampir ke channel sebelah ya. Channel sebelah mana tuh? Mampir ke channel sebelah mana tuh? Channel siapa? Aduh, flamethrower. Mati flamethrowernya. Aduh, granat. Power. Dia di situ loh. Oke, mati. Meow out. Hah? Oh ya udah, nggak apa-apa. Mau nonton konten, kirain mau nonton live gitu lah. Makanya aku bingung siapa yang nge-live. Nice. Oke, hati-hati. Nice. Silakan kalau mau ganti channel. Dari kanan. Oke, nice. Maju. Kita maju. Clear kah? Oh, belum. Nice, untung aja. First aid, pakai first aid. Mana? Wafel. Nih, pakai ini. Oke. Kayaknya kita pakai ini ya. Kita pakai yang namanya sniper. Aku lupa deh story-nya deh. Ayo. Lah, kok dia udah duluan? Satu tuh. Siapa tuh? Masih Rafa kah? Masih Rafasha kah? Apa ada lain? Katanya mau mampir ke channel sebelah si Rafa. Oke. Sniper. Oke, kita nge-snipe mana? Kan. Protect Zasman. Target mana? Oh, ini. Headshot. Oke, ada sniper di gedung hijau. Mana? Ini deh. Nice. Nice. Mana?
Banyak banget. I see him. Nggak mati-mati flamethrower ya. He's down. Reload dulu. Dua lagi. Mana lagi? Mana lagi? Oke, ini. Nice. Got it. Mana lagi? Udah lah. Oh, ini masih ada loh. Udah kah? Duh, kan. Aku butuh penglihatan. Nice. Headshot ya. One shot, one kill. Udah mati. Mana lagi? Oh, ini. Di atap. Set. Oke. Clear. Ada lagi kah? Aduh. Banyak banget di depan. Nice. Headshot. One shot, one kill. Clear. Mana? Oh, ini. Keluar deh. Ini udah. Oh, udah. Oke. Oke, nice. Udah. Udah ya? Oh, udah. Itu dia tuh. Oh. Kita dibom. Oh, Jesus. Au. I got you. Hold on. No. Aduh, Pak. Kok ngeri sendiri yang liatnya ya? Bulat. Nice. Kayak momen-momen gitu ya. Event gitu. Turun. Ayo cepetan. Aduh. Ya jatuh nih. Jatuh ya. Nah, kan. Itu lonceng. Astagfirullahaladzim. Sakit itu. Au. Ketiban lonceng. Kotak. Oke, kita lari. Kita lari dari bangunan ini. Oke. Itu lonceng ya. Dari sekian banyak berapa? 3 loh. You see wings on me, Private? No, Sergeant. That's because I'm not your fairy fucking godmother! God damn it! I just lost 2 good men in there! Now we gotta pull it together! 2 orang mati berarti ya. Come on! First aid kita ambilin dulu. Ada flamethrower. Nice. Oh, macem lu ya. Reload. Macem. Ntar lu. Aduh. Wah. Sniper udah nggak efektif. Kita ganti SMG. M1. SMG. Sniper udah nggak efektif. Mereka terlalu dekat. Rifle grenade. Oke. Makan tuh. Kiri. Oke. Mati.
Apa kanan masih ada? Kanan masih ada nggak? Oke, masih ada. Pakai sniper lagi. Kiri. Apa? Tolong. Oke, mantap, reload dulu. Perset. Aku bingung, bodoh amat, dari kanan, kiri, depan, belakang ada loh. Semua arah lo ada lo. Oke. Fokus dulu. 2 kill. Siapa nih 2 kill? Request from... ada. Oke, kita lempar granat aja. Spam. Grenade. Oke, minta grenade. Styles apa? Styles sih. Siapa sih namanya itu? Gimana yang ngomong? Clear apaan, kocak? Orang masih banyak begitu. Aduh, terlalu dekat. SMG. Kiri ada nggak? Oh, nggak ada. Belum ada. Reload dulu. Kiri. Oke. Hati-hati. Hemat ammo tinggal dikit. Ammo tinggal 3. Ganti senjata. Nah. Aduh, nggak enak banget senjatanya. First aid dulu baru reload. Flamethrower. First aid. Bakar semua, bakar. Sinyal smoke ke di sini. Kocak. Kemana lempar? Si dodol bukan yang nge-scope ya. Flamethrower mati. Oh. Padahal salah lempar smoke loh. Smoke-nya salah lempar loh. Aku lempar kemana padahal. Masih ada musuh kah? Masih ada yang hidup kah? Oh, Zussman. Ini 2 view siapa ya? Tuh, 2 yang nonton. Now we're gonna find out what you're really made of. We brought up Hitler's head on a silver platter. We complain about the shot. We keep fighting like we did today. War will be over in no time. So we gotta make a big place now. Right. Aku bikin video 24 menit udah kelar. Makanya aku malas nge-recordnya gitu loh. Ke-skip lagi. Maaf. Skip. Oke, Stronghold udah. Kita lanjut ke SOE. SOE. Select difficulty regular. Ya. Jadi 1 view. Siapa nih 1 view? Davis. Itu dia. Komandan ya. Komandan atau siapa sih? Atasan yang paling apa? Jabatannya paling tinggi. Seems like a job for more than one platoon. That's why I'm teaming you up with the SOE.
Siapa tuh? Orang baru kah? Looks like you two caught a bit of it. Don't worry, Lieutenant. We saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've been working with the Resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. We heard about Marigny. Impressive. I can't take all the credit. Just doing our job. Itu siapa? It was but a warm-up, I'm afraid. Look, this is no ordinary German supply train. It's a fortress on wheels. Our liaison in the Resistance, Rousseau, will provide support if possible, but attacks on their network could mean we're on our own. Fate in Paris is in your hands. Kita harus ngeberhentiin kereta ini, keretanya Jerman ke Perancis kalau nggak salah begitu. Oh, Vivian, orang baru kayaknya. You're just an old romantic. Itu dia keretanya. You gotta give those crowds some credit. Train's right on time. Biggest train I've ever seen. Thickest armor too. It's a Panzerzug. Those V2s have a range of 200 miles. More than enough to hit Paris. We can't let it reach the launch site. Enemy movement up ahead. Oh, ada pasukan musuh. That'll be old signature plans. Daniels, since you just moved so gung-ho at Maria, you provide them with fire system. All right, let's go. Pakai suppressor. Pakai suppressor. Oke. Ini shotgun. Oke, pakai suppressor. Oke, use your knife. Berarti kita silent kill. Oke, mantap. Oke, bener ya. Oke, nice. Kita masuk. Sneaky ya. Oke, kita take down. Silent kill. Oke, mantap. Let's go. Assalamualaikum, aku kembali. Selamat datang. Nice. Kirain aku bakal ketahuan loh. Oke, kita take down. Nggak usah pakai peluru ya, kita pakai pisau kita aja. Nice. Aduh, banyak sekali. Banyak banget musuhnya ini. Oke, ini bisa kita take down. Ini bisa kita take down. Bisa dibawa nggak? Oh, nggak bisa. Badannya nggak bisa kita bawa. Berarti enaknya lewat mana ya? Lewat kanan aja deh. Ketahuan dong. Hah? Ketahuan? Enggak. Kita last checkpoint. Kita ulang. Nggak mau ketahuan aku. Nggak mau ketahuan aku. Itu apa? Mobil. Hati-hati, aku nggak mau ketahuan dulu. Kita mainnya sneaky aja ya, nggak usah perang. Nggak efektif kalau perang. Oke, silent kill. Ayo, mati. Nah. Oke, di depan ada. Ada berapa orang gitu? Kak, langsung tembak asal aja, jangan dong. Mana sih kamu? Ntar ketahuan sama yang lain. Aku lewat sini. Oke. Sabar dulu. Apakah ada orang di sini? Ada ternyata. Ketahuan lagi dong. Astaga. Yang penting kena. Janganlah.
Oh, ngulangnya dari sini, nice. Nggak usah ngulang jari jauh lagi. Oh. Hati-hati, kita pakai pisau kita. Silent kill. Oke, mantap. Untung sempet ketonjok. Kita tunggu dia putar balik dulu. Emang gak bakat sih aku. Sneaky. Ini bisa di take down. Take down aja deh. Oh. Bodoh amat, ulang lagi. Ulang lagi kita. Pakai senjata aja deh. Kayaknya lebih efektif daripada pakai pisau. Oke, nice. Down. Ulang mulu, iya, biar perfect gitu. Nggak ada bang, nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apa. Kita nggak bisa ngelempar batu atau lempar sesuatu. Tuh, dia kesini nggak? Oke, dia kesini. Sini dong. Mana dia? Oke, nice. Down. 2 down di situ. Berarti aku free masuk. Bisa. Oke, kan. Ada lagi. Bodoh. Nice cover. Teman kita dong. Yang cover. Alah. Woi. Ini apa? Bodoh. Udahlah. Oh. Detach suppressor off. Kita pakai ini biar bisa jarak jauh. Kita harus teman-teman. Oke. Kita harus ke kereta itu. Nice. Ini senjata apa nih? Enak juga senjata. Brand. Ada anjing. Ada doggy. Jadi ngomong gitu. Susah banget matinya pakai SMG gini ya. Langsung maju. Banyak sekali. Terlalu banyak. Sabar, woi. Gak bakat aku main ginian. Sabar makanya, jangan buru-buru kamu kalau main. Gimana sih? Suppressor. Kalau jarak jauh ya emang. Granat. Kenapa anjingnya ini aku loh, ngincer aku itu banyak loh. Temanku loh, banyak loh di situ loh. Gocekan maut, Kak. Bukan suppressor, ini dong. Itu tolongin. Ya Allah. Suppressor lepas. Kita pakai car kita. Aduh, armor mereka loh bagus banget. Nggak tembus pakai car. Oke, amo. Lu ngapain di sini, kocak? Musuhnya di mana? Amo. Oke. Kita push ke depan. Harus push ke depan ini. Nggak bisa diem aja. Grenade. Kita harus push ke depan. Oke, nice. Bisa nih. Ayo, nyangkut pula. Astaga. Push. Barbar aja kita main. Mana. Ayo. Nah, itu dia keretanya. Mati mulu kalau pakai car di FF.
Iya, kalau car di FF mah nggak ada apa-apanya. Oke, kita nyetir, kejar keretanya. Oke. Let's go. Hati-hati, awas. Oke, ada jumpingan. Aduh. Car di sini bagus, tapi kalau di FF wassalam. PPP. Aduh, aku lagi nyetir. Tar dulu baca komen ya. Belok kanan. Liatin komen aja lu, kocak. Enggak percaya. Enggak bakal ketinggalan. Masih depan mata kok. Oh, mereka nembak. Aduh, kita ditembak. Iya, ini udah cepet, gimana lagi? Oh. Dia nyetir ya. Kita nembak. Kita tembak. Banyak, rame. Dia lempar granat loh. PP. Ada tank. Di situ ada tank loh. Mereka bawa tank. Mau namatin lah. Basuka. Ada panzer. Aduh, rame banget. Nice. Oke, sabar. Jangan sampai overheat. Tank. Ada tank. Mereka bawa tank loh. Mau namatin sekarang ya, kalau bisa tamat ya tamat. Aduh. Gimana nih granit? R1. Oke, lempar bang. Oh, kirain lempar balik. Oh. Keseret. Oke. Epic banget ya, keren banget sih itu. Momen-momen kayak gitu wajib dijadikan thumbnail gitu. Tapi thumbnail udah ada sih. Ntar lah aku kalau selesai live streaming thumbnail ngurusin. Awas. Jusko selalu hadir, Apa kabar tuh Jusko? Siapa nih? Mana Pak? Sehat? Kayak Zasman di kiri. Mau namatin sekarang, iya. Mau namatin sekarang ini. Kalau bisa tamat ya tamat. Kalau enggak ya butuh 1 sampai 2 live streaming lagi. Lebih susah ini atau lebih ini susah. Ini siapa nih? Lebih susah FF atau ini tergantung ya. Kalau ini kan ada difficulty-nya, tergantung kalian main di mana. First aid. Butuh first aid. Oke, mantap. Terima kasih. Oke. Kita pakai SMG. Nembak apa kamu lo? Kalau dibilang susah nih, susahan ini. Kalau levelnya misalkan level hard, levelnya veteran. Cover. Banyak banget mereka. Granat. Jangan lupa pakai granat. Suka lupa pakai granat. Udah rata, astaga, ngapain dilempar granat? Aku masih punya kar. Itu granat siapa? Bayangkan kalau game ini ada di Android
nggak mungkin sih. Ini grafik dengan grafik gini nggak mungkin ada di Android. Mau berapa giga pak? Genshin Impact aja. Lu kurang ajar lu. Kurang asem loh. Kalau ini berapa GB ini aja? Berapa GB kemarin ya? 70 apa? Rata-rata emang kalau game PS 70 GB sampai 80 sampai 100 GB juga ada. Rata-rata game PS tuh. Makanya downloadnya lama-lama. Dia pakai apa itu? Gue nggak mati loh, pakai car loh. Nice. Mana? Reload dulu berarti. Kalau begitu. Sama first aid. Ih, itu depan mata. Oke, one shot one kill kalau car. Ya dong, keluar. Nice. Headshot. Mati lagi. 70 GB mah masih muat ya itu. Iya, tapi gimana ya, nggak jelasin deh. Storage-nya muat, cuma mungkin grafiknya nggak gini gitu. RAM, iya RAM. Tuh. Kayak kamu main PUBG aja. Oh, granat siapa itu? Granat siapa lagi? Di belakang tuh. Oh, udah mati. Nafsuan lu. Oh, di atas banyak. Dogi. Kasihan loh. Kalian dengar suaranya nggak? Gitu. Ya cuma satu pak yang nonton pak, pada ngilang nih. Mana sih nih? Pada ngilang nih gimana nih? Ayo pada ngilang. Oke. Suaraku jelas gak sih? Suaraku jelas gak ya? Takutnya ini aku doang yang nonton. Iya. Cuma satu. Jelas lah. Ada dua. Lah aku. Oh udah langsung dua tuh. Tadi satu loh view-nya. Don't know how, but Zus and I survived. We wrecking that train long enough to find ourselves rendezvousing with a tough French guy. Goes by Rousseau. She's a member of the resistance. If you can believe it, she made us paw through the wreckage for some papers. She needed them for a mission in Paris. Ayo Ea. She had a job for us too. Ya kenapa tuh? Ayo Ea. Ngapain? Ketik. PPP astaga. Berarti kita lanjut ke berapa misi lagi sih? Liberation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi pak. Kayak Liberation ya kita ya. Ini kalau nggak salah misi ngapain? Di Perancis, di France. Udah masuk Perancis ya kita. Mementos. Aku belum pernah hunting Mementos sih. Cuma gimana jalan ceritanya aja. Ini aliansi kita yang Rousseau itu namanya susah-susah ya. Rousseau itu aliansi kita dari Jerman. Iya kayaknya ya kalau nggak salah. Semangat 40 subs mantap, di share lah, makanya di share yuk, di share biar makan saya. Yuk di share yuk, bisa yuk. Di share supaya naik nih channel. Udah bapak 40 sub giveaway iPhone. The garrison, our contact there will supply us with explosives. We blow the gas. Udah bapak, udah share. Bagus kalau udah share lah.
All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Castle. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan. Balik lagi nih dia nih. Baru bangun get kali guys. Bisa kali ya 100 subscribe. Bisa lah. Bisa banget. Kalau ini aku di Instagram ya masalahnya aku lihat yang lihat udah 12, tapi nggak ada nambah tuh. Ini orang-orang belum subscribe semua nih. Nggak ada yang nambah. Udah promosiin setiap live aku promosiin atau enggak setiap ada beberapa video yang aku kalian share video ini. Video dong. Ini dia Nazi. Oi kenapa tuh oi? Oke. Oh pulpen udah 40 subscribe. Udah 40 emang. Emang udah 40? Belum lah. Belum kali. Oh iya udah 40 pak. Weh 40. Weh 40. Siapa yang subscribe tuh? Weh 40 loh. Hehehe. Aku gak nyadar. Kita ngapalin ini dulu. Cover story. Name Gerda Sohneder, Residence Hamburg, Jerman. Tar dulu kocak. Iya udah. Wah 100 lagi 40 subscriber. Siapa yang subscribe tuh? Terima kasih lah ya. Naik nih. Suara PS kayak mau meledak. PS 4 Fat tuh soalnya yang paling lama versi pertamanya. Spiegel yang ngirim kita harus Spiegel di sebelah. Pro giveaway Diamond FF. Aduh, jangan lagi giveaway Diamond FF lah. Mau berapa emang? Aku lagi nggak ada duit. Ntar dulu. Aku belum apa. Sabar. Friend Spiegel. Oke. Komentarnya Friend Spiegel. Ini harus diapalin nih kalau nggak salah buat ditanya-tanya. Udah aku share terus tuh di status, mantap. Nazi. Ahaha sama. Ntar 100, amin. Subscribe. Yalah, subscribe lah. Friends, mantap. Bisa, yuk, bisa yuk. Oke, semoga isinya lancar. P pula, P lagi. Travel dokumen. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiterfahren. Grup kelas gak ya, jangan dong. Ntar inilah siapa Freya. Enaknya Fisher. Oke, Fisher pakai seragam abu-abu. Jangan dong, jangan grup kelas dong. Ntar ini siapa Freya. Guru-guru. Kita disuruh ngapain sih? Disuruh ngapain? Bawa apa sih kita? Kayak kita harus ke mana? Search officer. Oh nggak boleh. Nggak boleh ke tas. Ini siapa nih? Aduh, kenapa diajak ngomong, Pak? Kayaknya bukan, Kak, mabar lagi po. Kapan? Ntar aja kayak semalam. Oke.
Kita ke nanti habis live mungkin. Nih aku mau rencana mau tamatin dulu. Lah, ini gimana bacanya, Pak? Gimana bacanya ini? Bahasa apa itu? Oh, efektif. Oh, basement itu buat prajurit rest, istirahat sama relax. North Wing, release area for use military command only. Oh, buat atasan doang tuh yang di North Wing. West Wing itu house or our troop. Oh, tempat tinggalnya para troops apa pasukan. Nah, bukan ini. Kalau nggak salah dia di ruang rapat deh kalau nggak salah. Aku pernah mainin soalnya. Kita udah dicurigain aja loh. Ini toilet nggak usah, nggak perlu. Maaf, baru. Saya kesini boleh? Nggak takut salah, Pak. Takut salah aku. Barbarken lah biar seru. Gimana barbarken nggak bisa nembak aku loh. Tulisannya. Aduh, keluar pula. Oh, bisa lockpick. Astaga, misi begini aja ngulang. Officer Fisher. Nggak bisa lari lagi. Mungkin satu-satunya jalan kita harus maksudnya jangan takut ketahuan. Coba. Travel documents. Oke. Tadi bener ya di awal. Kita buat terobos semua pintu. Oke. Ini. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Das Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wen wollen Sie? Aduh, siapa nih? Kan? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Heinrich muss befohlen haben, die Haupttrappe zu schließen. Oh, bener. Wah, 100 komentar. Bro, lu masuk ke Discord KFC kan? Masuk. Terobos semua pintu. Gimana terus? Aduh, itu apa? Oh, dia tidur. Ada doggy. Aduh, oh lagi di ini. Pak. Kenapa begini? Oh, siapa, Pak? Aku belum pernah gitu loh. Kamu ngomong sama tahanannya yang di bawah. Ini paling bawah kan? Basement ini. Di mana lagi emang tahanannya? Emangnya ada tahanan lagi? Itu dia, ini dia. Oh, benar. Oke, picking lock. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Vous n'êtes Cloud. pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la vie. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos Yeah. camarades sont en chemin. Vive la résistance. Ya, tidur sih lu, kocak. Jaga yang bener makanya. Kita ke lift. Ke lift. Lift mana? Lift. Ini dia. Bisa kan pakai lift? Oke, bisa. Naik. Seruan Days Gone apa ini? Coba kalian komen deh. Seruan Days Gone apa ini? World War II.
Begitulah keadaan DPR kita. Aduh, jangan bahas-bahas DPR di sini dah. Udah deh. Kok ngeri-ngeri sedep. Kenapa jadi DPR juga, kocak, aku heran dah. Ini kah? Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Seruan FPP. Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Ya, kita kasih kode aja. Kode. Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herzlied macht besonders. Es ist auch einer meiner Lieblingsgesichter. Serunya. Seruan FPP sama serunya. Kalau abis ini tamat aku main game apa ya? Aku udah ada sih Battlefield 5. Baru download kemarin, gratisan dari ini. Seruan FF. FF. Kalau FF bikin konten susah ya, gak bisa first gameplay gini. Harus apa? Gimana juga tetap bagus kan, yang dilihat ini lebih ke storynya. Kalau FF tuh lebih ke gameplaynya yang dilihat. Begitu. Jadi kalau FF gameplaynya harus bagus. Nah, kita kemana? Ke atas. Ke sini. Kan main PUBG Expo-Fire. Ja, ich habe Reisedokumente zu Herrn. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Livestream FF, siapa tahu di lirik ban Hasan JR. Hasan JR siapa sih? Aku nggak tahu loh. Hasan JR siapa? Kita baca dokumen. I have confirmed education explosive armor. Fokus. Wah, ini full with Fisher. Oh, Fisher itu udah dicurigain. Udah dicurigain sama mereka. It could mean trouble. It could mean trouble with us. Oh iya, yang Fisher tadi, yang kita temuin tadi, aliansi kita, itu udah dicurigain sama Komandan Heinrich. Ngomongnya komandan. Verzeihung. Perjanjian Belanda. Perjanjian Belanda. Aduh. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen. Perjanjian Belanda maksudnya gimana? Nggak ada Belanda loh di sini loh. 1944 Belanda masih di Indonesia, Pak. 1944 nih. Live FF siapa tahu ditonton Kulgar nanti dapat bundle gratis, siapa tahu ya bisa. Tapi mungkin surat gimana tuh maksudnya? Ini nggak ada Belanda perasaan deh di sini deh. If you will indulge me, perhaps we can converse in English, as you know I'm sure practice makes me. Tegang ya. Vibes-nya tegang. Tapi mungkin surat. Nah, itu yang tadi ya. Kirain ada komen baru. So, Herr Gruber. Duchess. Maksudnya gimana tuh? Spiegel. Du bist Herr Kommandeur Spiegel. Nanti kamu bunuh. Jangan spoiler dong. Jangan spoiler. Ntar aku matiin scene-nya deh. Dah lah. Makanya spoiler loh. Makanya spoiler loh.
No, kok deg-degan. Udah 1 jam, iya. Betul. Udah 1 jam, baru 3 misi. Kayaknya dia udah tahu deh. I'm not sure what I was savoring sweet flesh or watching it thresh. But there is one thing of which I am certain. Aduh, kok aku deg-degan loh. Aku udah pernah main loh. Jadi deg-degan gini konsepnya. Kaget aku. Astaga, lagi baca komen aku. Ini. Nggak bisa ya. Nggak bisa di ini ya. Nggak bisa di apa? Nggak bisa di ini ya. Nggak bisa diberhentiin, Pak. Astaga. Duh, gimana ini? Berhentiin, Pak. Astaga. Duh. Gimana ini? Berhentiin, Pak. Astaga. Duh. Ya udahlah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa game-game begini ya? Astagfirullahaladzim. Enggak. Tar dulu, astagfirullahaladzim. Enggak, aku nggak lihat. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Suaraku double karena aku sambil nonton live ku. Udah dong, astaga. Udah dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dolar kuning bro, makanya. Nggak tahu ya youtuber lain kena dolar kuning apa enggak. Suara kamu double? Iya, aku sambil nonton live stream soalnya. Makanya suaraku double. Tadi sambil ngecek gimana cara nutupinnya gitu. Selamat dolar bro. Wah, paling ke take down. Aku aja lihat, masa kamu enggak, aku nggak bisa lihat begitu Pak, bener. Kayak nggak tega aja sama orang. Well, no rest, apa nih maksudnya? Kalian yang ngerti tolong lah ya. Aku juga. Rame nih. Ini kita harus kemana nih? Kesini. Udah ada proyektor ya. Jangan lihat Idul Adha, makanya aku tuh lihat Idul Adha cu. Nyembelih kambing tuh cuma sekali seumur hidup cuma sekali. Abis itu nggak mau lihat lagi. Bener. Kemarin aja kurban tahun lalu nggak ngeliat. Cuma sekali dulu waktu kecil dah. Nggak mau lagi lihat. Oke, udah digeledah ya. Udah mulai digeledah satu-satu. Aduh, Pak. Wah, mantep S3 percopetan. Kok copet? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Kan kamu lihat pas di rumahku. Nggak jadi lihat itu. Lah, kok nge-pause? Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ini sih. Kalau masalah tembak-tembakan sih nggak apa-apa ya. Kalau tembak-tembakan kan kayak ininya nggak terlalu kelihatan. Kalau ini depan mata Pak, kelihatan jelas. Tadi pas di ruang proyektor dia nuker koper. Iya itu bom kalau nggak salah, kayaknya sepertinya itu bom buat di. Aduh, sneaky lagi. Kita bisa take down ini enggak? Dia nih. Kok berbahaya sepertinya kalau saya turun. Aduh, gelap banget.
Hati-hati, hati-hati. Take down, nice. Ada first aid, dari first aid. Oke, udah keambil first aidnya. Hati-hati, ketahuan dari yang atas. Kita pick lock dulu. Itu bom yang ditukernya. Ada orang kah? Ada orang dong, bener aja. Ada orang, bener. Nanti bom yang di koper. Astaga, perang udah nggak apa-apa, udah capek aku ngulangnya. Udah capek ngulangnya, capek. Ini kita harus kemana? Kita harus kemana? Terus Q. Makan tuh. Itu teman. Itu teman. Oh, Fisher. Kita lepasin. Udah perang. Ih, lepasin. Nanti bom yang di dalam koper ditempel di gerbang. Hah? Alias pintu. Jangan spoiler kan, kocak. Udah dibilangin jangan spoiler. Kamu nonton di Meow Out kan, tahu aku. Kan. Banyak kali, rame kali di situ. Enggak, ngulang aja dah. Kita butuh first aid kit. Hati-hati. Ada orang. Nggak ketahu lah aku loh, tiba-tiba ada orang loh. Rescue dulu. Tar dulu, sabar ya. Masih ada orang di kiri. Tuh, ada 2 orang. Awas ya, hati-hati ya. Awas lu. Awas macem lu, awas. Oke. Di sini ada orang nggak? Aduh. Semoga nggak ada orang. Nggak ada, please. Oh, ada. Oh, ada satu. Kita take down aja. Nice. Oke, kita pasang bom. Pintu sini. Di pintu sana juga. 2, 3, tutup botol. Jangan spoiler. Ada orang lagi. Auto Rizky, oke. Jangan. Kita ke kolong mobil bisa. Oh, bisa, nice. Ke kolong mobil aja kalau gitu. Ketahuan dong. Oh, enggak, aman. Oh. Teman-teman. Kayak kita harus take down deh. Gak bisa sih kalau gitu. Nice. Kita pick lock dulu. Picking lock. Berarti banyak. Enggak banyak deh, cuma 1 biji. Mantap. Bisa ditutup lagi? Oh, nggak bisa. Silent kill. Nice. Oh, jangan sampai kena ini. Ini goyang. Hati-hati. Kita lewat pinggir. Ada orang di depan. Dia nggak lihat loh. Oke, nice. Kita jalan lagi. Udah 40, kita reload dulu. Di kiriku ada orang. Ada 2 orang. Oh, enggak, aman. Aman, Pak. Oh, depan ada. Hati-hati. Oh iya, nonton 3. Mantap nih, saya suka. Untung sempet.
Oh. Oke, nice. Di kananku ada orang. Tuh kan, rame. Oke, misi kita kelar. Nah, gini enak misi kan. Silent Night, nah, kan? You're late. Bar. Jadiin gue moderator dong. Wah, oke, bisa. Ntar ya. Sabar ya, aku perang dulu. Push. Oke, kita pakai ini. Headshot. Mati. Ada Zulfian loh. Aku kenal semua nih di sini nih. Ada Ijul. Siapa? Hah? Siapa? Emi. Emi. Nah, aku pernah punya temen yang namanya. Mati pula dia, si Emi. Ya, oke, hati-hati. Oke. Weh. Zul, tugas agama lu udah. Tugas agama pula lo. Emang tugas apaan agama? Ada tugas. Mak, ke pintuku kebuka sendiri. Bentar dulu, aku nutup pintu dulu. Ilham siapa kak? Teman. Ilham teman. Dia kabur. Enak aja mau kabur. Bisa ya. Gak ada kabur ya. Oh bukan, itu bukan orang. Jangan buang-buang peluru, hemat peluru, hemat ammo. Oh enggak, ada Turner. Oke, nice. Suruh sujud. Oh. Emo. Thank you. Aduh, ketembak, maaf. Salah tembak lagi. Sujud. Ini ada nih orang sini nih. Aduh, salah tembak mulu ya. Oke. Kita selamatin dia dulu. Awas. Narik yang bener, kocak. Mati dan nih anak orang. Astaga. Mati dah ini anak orang. Oke, dah. Headshot. Nice. Weh, tinggal sebiji dong view-nya. Weh. Santai bro. First aid dulu. Masih. Oh, bukan. Itu loh, musuh loh. Oi, itu apa? MG, kita pakai MG. Wah, enggak. Grenade. Aku doang yang nonton. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada yang nonton. Sniper. Aduh, kena begituan loh. Heran. Second floor clear. Ini ada beginian. Kita pakai di emo. Oh, lantai 2 ada. Nice. Gila, skill baretaku di sini nih, kepake nih. Bareta pula loh. Aduh, kena api. Dia kabur loh.
Masuk. Oh, ini kita tadi pasukan Cloud. Oh, Cloudy yang kita selamatin tadi. Ah, ini musuh teman Gabriel. Oh, ini teman. Gue juga nonton lah. Itu cuma satu kata kakak saya, itu 2 tuh nambah. Nggak tahu tadi 1. Replay aja, ulang aja beberapa detik, semenit yang lalu. Coba diulang, dilihat. Oke. Oke, ada smoke, dilempar. Shotgun nih bos. Jump shot ya, kita coba jump shot ya. Nggak langsung mati tapi, oh mati. Jump shot dong. Oke, kita naik. Bang. Dia surrender, jangan. L2 ngapain? L2. Oke, room clear. Sniper. Ada first aid juga, cuma belum pakai aja deh. Pakai di situ kita. Oke, kita punya molotov. Kita ambil ammo. Anak FF main WW2. Oke. Ini teman. Sebastian, Leo, Ruben. Anak FF main WW2 ya, begini jadinya jump shot. Ah, itu dia mereka. Enggak kena. Nice. Headshot. Aduh, reloadnya lama banget ya. Nembak apa kamu? Coba FF bisa slow mo begini ya, fokus. Aduh, nggak kena dong. Flamethrower mana? Ada flamethrower. Bocor kan tuh. Nice. Building ada sniper. Oke, ini ada sniper. Oke, mantap. Oke, nice. Nanti musuhnya nanti ada musuh yang pakai bazooka. Lu spoiler mulu loh, bener loh. Sumpah loh, dia spoiler mulu loh. Nggak kena ini nembak AP. Kita ammo dulu. Ammo. Oke. Oh, ini dia nih. Aduh, kita terkepung. Molotov. Oke, molotov. Kita lempar molotov. Ada bazooka, awas. Ada bazooka. Ada panzer charge. Nah, kan panzer kan. Ada panzer kan. Aduh, banyak banget musuhnya. Astaga kan. Bener kan? Spoiler kan? Astaga. Spoiler loh. Turun. Ntar lu azan dulu, sabar ya. Sebentar azan dulu. Asar dulu sebentar.
azan dulu sebentar ya. Ntar kita lanjut setelah azan asar. Aku juga mau minum dulu sebentar ya. Spiller kok spiller gitu. Spoiler. Spoiler bukan spiller. Sebentar, asar dulu. Azan dulu. Oke. Azan udah kelar. Sholat dulu atau langsung lanjut? Terserah, yang mau sholat dulu aja. Aku ya sholat dulu deh, boleh deh. Aku sholat dulu deh. Dan nanti abis itu kita lanjut. Ini streamnya aku nggak matiin. Cuma ya aku tinggal aja begini. Mungkin aku pin chat ya. Aku pin chat aja ya. Udah aku pin. Aku sholat dulu ya. Oke, sholat dulu. Kalian yang mau sholat dulu aja. Aku sholat dulu ya. Sebentar, 10 menit lah. 5 sampai 10 menit.
Oke, kita lanjut lagi. Kan hilang, udah view-nya hilang. Cuma satu yang nonton. Coba. Ini yang satu ini aku ya nonton sendiri ya. Kita lanjut lagi. Masih ada deh yang nonton. Siapa ini ya? Bentar. Kepencet gak tuh? Oke, lanjut lagi. Wih, udah sholat bang. Pin chatnya aku belum matiin, sabar. Unpin, kita remove. Oke dah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kocak, janganlah. Kok quit lagi? Oke, kita lanjut lagi. Panzer Track tuh yang kalau kalian tahu Panzer Fast di PUBG, lupa banyak banget. Mereka kabur loh. Mereka lari loh. Kok lari mereka? Mana lu? Mereka padahal lebih banyak loh. Lari mereka. Hah? Nah, kok ada pada teriak-teriak? Oh, pada seneng ya. Kotanya bebas dari Jerman. Kom sampai ke BBB. Saya tidak mengerti itu artinya apa. Oke, kita berhasil ya. Sorry, buddy. That was just to boost morale. Oh, apa itu? Oh, kirain suara tembakan loh. Ternyata kembang api. There's no turning back. France has reclaimed Paris. I'm saying exactly that. The war's not good. Oh, come on, Pearson. Let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine. Oke. Liberation kelar. Sekarang collateral damage. Ngomong damage lu kocak. Death Factory berarti tinggal 1 2 3 4 5 6. Tinggal 6. Kak, kenapa tuh? Kak. Kenapa? October. We're in Aachen. Krauts are fighting like hell for it because it's the first time one of their cities has been invaded by the Allies. Start mission. Won't be the last. Self difficulty. Kak, kenapa kak? We thought with the liberation of Paris we Kenapa tuh? closer to home. Our troubles are just beginning. Our troubles just begin. Fighting in the city near Aachen. Krauts got a death grip on him for good reason. Lihat ya korbannya. Perang sih emang ngeri sih. Kenapa kak? House by house. Kak, kenapa? Turner and Pearson ain't seen eye to eye since we got here. Grind's taking a toll on us all. Time for more beans and bullets. 3 view. Nanti kamu nyelamatin orang Jerman ya. Nyelamatin orang Jerman. Apaan? Kan. Spoiler kan. Mulai ya, ini aku remove ya. Aku remove nih.
Aku remove ya komennya. Nggak bisa di remove lagi di ininya. Di YouTube-nya aku remove, di situnya nggak bisa. Kan diomelin kan. Telat. Siapa yang telat? Nggak telat, baru mulai. Udah kebaca. Iya, soalnya di layarnya aku tambahin komen di situ. Soalnya aku baca komen dari layarnya. Kalau dari HP ribet. Takutnya ada komen yang nggak kebaca gitu. Emang kenapa kalau spoiler tulisannya nggak gitu? Let's go, let's go. Diserang. Kita diserang apa nyerang nih? Daniel, I got you. Keep your head down. God damn it, we keep crushing them and they keep coming back. We can't hold the plasma. Emang kenapa kalau spoiler gak seru lah? Nggak seru, orang kan ada yang penasaran. Tiba-tiba emang kenapa minta bocoran soal? Hah? Gimana? Bocoran soal? Bazooka, M1 bazooka. Kita apa nih? Ini apa nih? Oh, phone, telepon. Dagwood White 27 of villain. We're drawing fire. Requesting immediate support to phase line 2. Over. Copy that, but we'll be leaving our flank exposed. All right, just get your asses here as soon as you can. Emang kenapa minta bocoran soal? Bocoran soal Make apa it nih? quick. These packs are tearing us apart. Over and out. Okay. All right, boys, we're rerouting to the stat Lieutenant theater. The first platoon Turner. needs us. Enemy dispositions unknown. Switching to radio and intercom. Radio to cut back to the theater. Right ahead. Roger that, Perez. Kita pakai tank. Nice. Position here with second platoon cover this flank until we get back. Reloading. Copy that. You got it, Oh, kita pakai Stay sharp. bisa pakai machine gun, bisa pakai All right, bom, Raptions, let's move. meriam. Let's move, let's move. Kita pakai tank. Kalian nonton di Meow Auk ya? Udah nonton duluan di Meow Auk ya? Hey, I got movement right side. Our boys at the theater are dealing with the same shit we are. The second we sweep out the Germans, we'll rush back in. We're on their turf now. Whole different ballgame. They want a bloodbath? That's what we'll give them. They don't have a chance in hell. That's not Iya, how they pas see it. benar. Hands are strike group. Kita pakai ini aja kalau musuh-musuh yang ringan. Crowd infantry is blocked down. Small arms fire. They're assaulting our guys. Ah, ini musuh apa teman tuh? Fire at will. Bom aja. Oh, ini ada. Oh, macam. Mati kamu ya. Panzer. Ada panzer lagi. Meledak. Hati-hati kamu. Ini apa lagi? Yang panzer juga ya. What's your location? Inbound. Pushing through resistance on our west flank. Ngapain nanti? Hurry up, Perez. Over and out. Raptions, first platoon's taking heavy fire. All right, get the lead out. Raptions, slow down. I Oke. can't see you. Got eyes on the cathedral. We're almost there. Biasa error atau apa ya? Gak tahu aku. Panzer, right side, right side. Right side? Hah? Gimana? Kalau yang top. Aduh, ini apa? Kau udahan dulu mau main FF boleh, silakan yang mau udahan. Aku mau namatin ini dulu abis misi ini, nanggung soalnya. Tapi bohong. Bener ya. Kalau ini tamat WA kita mabar. Oke, siap. Oke, ini dia.
Oke, kita putar balik lagi, kita flank. Nggak bisa dari depan soalnya kalau dari depan itu bagian keras mereka. Kalau tank itu ada beberapa bagian kerasnya emang yang nggak bisa ditembak. Aduh, tinggal kita sendiri nih tank nih. Beberapa bagian keras yang nggak bisa, yang emang keras susah ditembus pelurunya. Tapi ada weak point-nya juga pasti. Kan. Kita flank. Kalau cewek kepalan ya keras. Wah, ini pengalaman nih pasti nih begini nih. Kalau cewek kepala, wah depan mataku gimana ini. Depan mataku loh dia loh. Nggak gitu konsepnya. Depan mataku dia. Ke right side. Ke kanan, kita ke kanan. Kalau cewek kepalan ya keras. Kepalan. Mamam tuh. Belok kanan. Nice. Kita flank. Harus dari belakang kayak begini. Ya, kita flank lagi. Aduh, kok nyempil gini. Bang, ini cosplay lagi jihad ya. Mungkin kali kalau jihad kan di jalan Allah kan. Kalau ini sayangnya mereka mengikuti sayang. Meledak. Oh, meledak dia. Nice. Satu tank terakhir. Ini sih sebenarnya game gambaran aja ya, gambaran bagaimana perang di dunia nyata. Kita belok kanan. Emang Jerman kan terkenal dengan teknologinya ya. Kenapa mereka bisa menang berkali-kali? Karena mereka memimpin teknologi. Meledak. Oke. Enggak. Sejak kapan aku dipanggil Bang ya? Sejak kemarin ya kayaknya ya. Filling to Dagwood White 27. Rapson is down. It's just us now. We're on our way. Air what I can down here. The theater's just around the corner. Macem. Take out those packs in the theater. Bantai. Itu di kiri ada. Nah, ini dia. Ini dia. Oke. Tank. Nice, meledak. Vehicle. Oke, mantap. Hancurin, bantai. Kita bantai. Masih ada. Aduh, meledak nih dikit lagi nih. Masih ada dong di situ. Oke, kelar. Yang ditembak orangnya yang kena mental. Kan orangnya udah mati dong. Gimana sih? Appreciate this, Plaza is clear. Dagwood, wide out. All right, Perez is going to hold position at the theater to cover our flank. We need to push toward the Hotel Allendorf without armor support. Let's move. Kalau gini kan enak, tinggal nge-live tamat gitu kan. Kalau bikin konten kayak 20 menit kayak tanggung gimana gitu. Kayak kita pakai bazooka.
Kita kemana? Eyes up. Oh, okay. Just keep sharp. It's too quiet. Iya, mesti bener sih. Terlalu sepi. Kan. Oke, masuk, kita masuk. Throwback. Makan tuh granat sendiri. Oke, clear. Oh, ini. Oke. Sambil amo. Jangan lupa amo. Kamu ngapain? Ini. Oh, ada lagi. Wih, banyak. Banyak. Enakan sih M1 ya, pakai M1 gitu. Daripada pakai beginian, kayak boros aja gitu. Lah, apa tuh orang? Oke, ini plazanya di depan. Kayak hotel gitu. Tuh. Kayak sepi banget. Kayaknya ya, mereka di dalam semua nih. Biasanya buat serangan kejutan. Kayaknya. Oi. Hah? Woi, kenapa tuh? Masih lama nggak? Belum tahu ini. Emang kenapa? Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba nanya masih lama apa enggak? Mau mabar lah. Wah, mabar kalian. Ya udah habis ini deh, habis misi ini ya. Habis mission ini. Kocak, itu terlalu deket habis mission ini ya. Aku udahan deh. Terlalu lama juga, 1 jam 45 menit. Di mana? Terlalu dekat, basoka aja loh. Ya. Emo jangan lupa. Aduh. Mana dia? Di mana mereka? Hah? Di mana mereka? Mereka di mana? Aku nggak ngeliat loh, mereka di mana loh? Basokanya, kenapa basokanya? Aduh, susah banget pakai SMG. Healing. Oh iya, dia punya ammo. Oke, 8 kit. Kena sendiri basokannya. Iya. Kena sendiri dong basokannya. Private Rogers. Hati-hati. Lu. Aku pakai ini aja, biar bisa jarak jauh. Menarik nih senjata. Nah, enakan ini. Bisa jarak jauh, bisa jarak dekat daripada yang tadi. Emo. Ada yang punya emo nggak? Kena sendiri basokannya. Oh, ini musuh. Astaga, bodoh sekali loh. Itu musuh loh.
Nggak ditembak, heran. Emo nggak ada yang punya emo. Emo. Lah yang punya emo kemana? Yang megang emo? Oke. Nice. Ini apa nih? Masih ada sih suaranya. Kan bener. Dibacok, digebuk, aku mati, digebuk, digedik. Aku mati ya digedik gitu loh. Weh, reload dulu. Hati-hati. Sakit banget tembakan mereka. Oh, ini apa sih? Oh, shotgun. Makan nih shotgun. Makan nih. Nggak nyampe. Shotgun segitu nggak nyampe. Aduh, basoka Pak. Makan nih basoka. P. Kenapa P? Nice. Ini bagus nih senjata nih. Kayaknya. Emo dong. Oh, kita private ya panggilannya. Jabatan. Enak nih. Nice. P. Kenapa P? Oh, 200 komen dikit lagi. Pantesan. Satu lagi dah. 200 komen itu. Wih, nggak mati-mati orangnya loh. P dah 200 tuh, betul sekali. Masih ada dong, kirain udah habis. We good. Komen pertama di 200. Tuh, amoku. Amo, ada yang pegang amo nggak? Aku butuh amo nih. Ketiga. Oh, ada amo. Nice. Oke, kita dorong ini. Ini bentar lagi misinya kelar. Setelah clear plaza kalau nggak salah. Oke. Punch through. Ntar lu, aku ambil ammo dulu ya, sabar ya. Aduh, nggak ada sniper atau apa gitu yang lebih enak senjata. Ada kar. Janganlah pakai ini ya. Oh nice, enak juga nih. Lumayan. Pushing. Kita harus nge-push. Itu teman. Mau di 300-in kah? Woi. Santai bro. Basoka aja lah. Makan tuh basoka. Nggak ada. Semua nih. Oh, depan ada. Kar aja biar one shot one kill. Ayo keluar. Biar bisa jarak jauh kita ya. Ini aja nih. Enggak ada yang ini aja.
Mana sih nuker-nuker? Biar cepat mati ya musuhnya. Terus amonya juga lebih hemat. Ada lagi, tentu saja ada. Sabar ya. SVP. Itu orang. You gonna be okay? Lobby is clear! Hope that's all of them. Oh, ada ammo. First aid. Ayo go. Kok lucu ya? Oke. Kita ke basement. Oke. Ada siapakah di dalam? Lah. Ada suara anak kecil. Coklat bar. Whoa! It's all right. I'm not gonna hurt you. My sister. Please. Help us. Without reinforcements will be here any minute. We don't have time to be babysitting civilians. It's only 2. Sure. You better come see this. Seperti biasa ya, perdebatan antara menyelamatkan orang dan misi. Banyak banget. Tuh, yang satu misi, ngedamain misi, yang satu. Loh, dia bisa bahasa Jerman. Kok Zasma bisa bahasa Jerman loh? Take that truck, rendezvous with us on the west side of the hotel. Get moving. Ya, kita harus ke truk. His family is German Jewish. He just didn't want anyone to know about the German part. Pasukan kita banyak sih. Ini ada ini. First aid. Ambil dulu. Oke, mantap. Mana nih yang nonton nih? Sepi-sepi aja nih, gak ada yang komen nih. Oke, kita ambil ammo. Oh, ternyata ada full. Mana truknya? Ini. Mana nih yang nonton nih? Sepi-sepi aja nih, gak ada yang komen kah? Komeng, ayo komeng. Oh. Ada ini kah? Ini. Mana lagi? Ada lagi. Ada lagi. Hah? Emang ada lagi? Oh ini. Kan sama-sama nembak. Dia nembak, kita nembak. Sama-sama mati dong. Tadi disuruh jagain si Ayu. Oke. Ada lagi nggak? Oke. Multiple APCs incoming. Take cover! Why? Ya, santai bro. Amo. Hurry the hell up! Hancur. They stopped coming in. Looks like they're falling back.
Lah, mereka mundur loh. Mereka mundur loh. Oke, kita ngapain? You got it running. Thanks for covering. I think they might be regrouping on the north side. Tadi suruh jagain si Ayu. Satu orang lagi siapa ya? Ini kan yang nonton 2. Siapa satu orang lagi? Just hurry. Pearson's right, Daniels. We don't have time to worry about these people. They're civilians. They need our help. Yes, Sergeant. Yes, Sergeant. Yang satu Turner itu Lieutenant. Satu lagi Pearson itu Sergeant. Kita Private sama si Zasman. Enggak. Kak lama banget ya misinya. Ya dikit lagi kok ini. Mungkin di 2 jam 10 menit udahan. You've got 2 minutes. I'm going with you. Nope, just stay. It's too dangerous. I need everyone here to cover the perimeter. Yes, sir. Get back here fast. Will do, sir. Aduh. Kenapa harus saya yang menyelamatkan anak kecil itu? Amo udah. Sip. Emo cek dulu. Oke, udah. Yuk kita masuk. Woi. Kotak. Ada pasukan Jerman. Lu bener-bener lu ya. Aduh. Apa kotak? Kotak. Aduh, banyak banget, Pak. Ya ampun. Aduh. Aduh, gimana dong? Kejebak dong di sini. Astaga, ada aja ya. Heran rumah. Di mana anak kecilnya di mana? Anak kecilnya di mana? Aduh, nggak ada. Aduh, nggak ada. Ena mana? Lagian bocah ya beban banget. Udah tahu orang udah pada keluar. Dia masih aja di dalam. Aduh, nggak ada. Di mana? Sini. Sini apa? Coba kita buka. Nggak ada juga loh. Di mana nih anak ini? Oh, ini dia. Aduh, bocah ya. Ngeselin sumpah kalau yang begini-begini tuh anak kecil yang ketinggalan tuh. Astaga. Nah, kan pasukan Jermannya udah pada masuk. Nggak bisa tiarap lagi kan. Oke, kita lihat sini. Ada center Allah. Oh. Kita lewat sini. Itu dia tuh. 2 jam, lama juga aku live streaming loh, dari jam 2 ya. Jangan ketahuan. Oke, sip, di kananku banyak. Aduh, deg-degan loh aku loh mainnya loh, padahal udah pernah main loh. Ayo cepetan. Hati-hati. Dia jalan kemana nih? Okay, nice. First strike, nice. Escape, ayo. Ada pasukan Jerman lagi. Aduh. Bonekanya. Aduh, bonekanya. Au. Diam. Udah, nggak usah ini lagi lu.
ketahuan ribet berabe. Nggak punya senjata nih masalahnya. Kaswah nama bonekanya kayaknya. Oke. Aduh, perang lagi. Aduh, perang. Ah, perang. Aduh. Jaga. Ini senjata nggak bisa diambil dulu ya buat jaga-jaga ya. Oke. Aduh, lewat sini. Oke, nice. Kok yang nonton dua nih? Siapa yang nonton? Oke, lari. Temen kita pada heran. Daniels. Oke. Misinya kelar. Bocah ya. Okay, they can take it from here. Let's go. We're escorting them, and that's fine. Pierce is right, sir. If we go with them, chances are they'll draw fire. Seems like a risky move. Private Sussman, we are clearing this street and then getting them out. Understood? I understand, sir. I just think they might be safer on their own. And if we let the Germans reoccupy this hotel, every squad that comes through here will be in danger. This isn't Kasserine. We have the upper hand. Get them on the truck. Defensive positions! Lah, kok senjataku beginian? Ada Dogi. Aduh, Dogi, jangan gitu lah. Dogi, astaga. Tapi suaranya kasihan loh. Astagfirullah, gue ditinggal mandi belum. Maksudnya, gue tinggal mandi belum. Belum gimana tuh maksudnya? Grenade, kamu punya grenade? Meledak. Tangkinya. Clear? Oke, clear. Udah kok, abis ini udah. Dikit lagi. Belum kelar, gue tinggal mandi. Udah kok, ini udah nih. Nice. Dah. Aku juga udah capek. Aduh. Ketembak dong, kakaknya dong. Go on! Go! What the hell are you doing? Following orders. Everyone back to the hotel. Move! Itu ditutup dulu. Hey, there's nothing we can do. There's nothing we can do. Sih. Misi itu kalau ada kelar. Akhirnya kelar juga. Dah ya teman-teman. Kita 2 jam live streaming. Berarti tinggal berapa misi lagi? Ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5 misi lagi. Yang kemungkinan 1, 2, 3, 4. Kita tadi main 4 misi. Mungkin besok lah ya. Mungkin besok tamat. Semoga saja besok tamat. Kalau bisa besok, ya besok aku tamatin. Kalau nggak bisa ya sudah. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like. Yang paling penting share. Oke, udah lah. Dah ya.